Anyong punchay lapay kiswang kunang punchay pe kan kunastay na pay kami gichis lapay gichista atino kapas kutirim siya ni unay mantanya unay niya no kapas mana orkore monicho kay hina niya chachikoy kunata imanaktinchos no kay ko pas chingay gajipoy ko equipos naska kunata malograya kapong equipo ko na hinapi kaya puiko nas papas mana fácil tacho conseguir uiko atikmanta mana fácil tacho tarir kuiko atikmanta kay hina equipo kunata no pero chipawan pas ñano kayko kay piña kasi kuhok kuting mantawan unang kuting pitaja ya chakasunchis acerca de los 10 leprosos no? Kay hina historia sinchis sumakriki kausay ninchis pa kawarisunchis sinaniki Señor ninchis Jesucristo na kay punchay kunapi ari ministeryo tapayruar kang may sumakta ongkos ka kunatapa sa kaliachis pa kaliachir kang nyausa kunatapas kawarichir kang kay hinata muna ita no hinang Señor ninchis Jesucristo o kay kutimpe karisiar kang Galilea korbanta Samaria korbanta pasasiar kang pay Jerusalén yaktama ya hinakting mi imatakpasang pay kuna purisakting ko Señor ninchis Jesucristo purisakting pay mang mi hamurkan ko chungkaruna kuna lepra on koiniyo pay kuna manghamurkan ko inaspang mi pay kuna sayay kurukan ko más o menos sayay kurukan ko pay kuna karupi nismanchis cha pachak metropi napi pay kuna sayay kurukan ko inaspang nilkan ko Señor ninchis Jesucristo tayacha chico Jesús kaliyay kachiway ko nispa chay hinata paykuna mañakurukanku imanaktin porque paykunan kasirkanku unqusqan lepra unquywan porque lepra unquyqa karan incurable mana karqanchu cura lepra unquypaqqa no may pachachusqanta lepra perqasunki chayqa kantan haperqusunki llaga ya ojo herida chay heridataqmi qallaykapun imanismanchistaq ismuyta ya avanzan allinta avanzan wakinkunan qhipakapurqanku mana sankayoq mana ningriyoq wakinkunaqa hasta desformados no que uyankunapas mana kikiñachu karqan chay hina karqan hasta maki dedunkupas chaki dedunkupas no qallayakapurqan mikhukuyta pisimanta chay hina paykunaq situación ninku karqan paykunataq kawsarqanku en aldeas ya kawsarqanku paykuna karupi llaqtamanta maypallachis paykuna lepra unqurqapurqanku chaymi karuman uqsipurqanku manan kankumanchu karqan llaqta ukupi manan paykuna kankumanchu karqan familiankuwan paykunan wikch'upunanku karqan qosankuta wawankuta familiar ninkunata llapanta llaqtamanta uqsipunanku karqa paykunan karqanku chanqasqa llaqtamanta uqrimaypiqa nismancha despreciados o marginados no hinaqtinmi maypachachus paykuna Señor ninchis Jesucristo tanirqanku Jesús no yachachikuq kuyapayaykuwayku nuqaykuta kay hina unquyniyuqmi kasharqayku paykunan kasharqanku unqusqa mana Dios pasimin ninchu hayqa watacha wakincha karqanku pesqa wata wakincha chunka wata ishkay chunka tal vez 15 chunka wata chay hina lepra unquyniyuq Jesús imanirqantaq paykunata vayan
Señor ninchik Jesucristo nirqan arichis. Hinaspa qhawachikamunchis llaqtapi sacerdotekunawan. Richi sacerdoteman paywan qhawachikamunchis. Kay kutinpiqa manan Señor ninchik Jesucristo nirqanchu o makintachu churaykurqa hinaspa nirqan qhaliyayta antarinki. Manan nirqanchu kunanqa qhalinkankichis ripuychis. Manan Señor ninchik Jesucristo nisqanwanchu juntakurqan huk milagro o ruwakurqan huk milagro. Ashwanpas kunan kutipiqa Dios minisian richis qhawachikamuychis, ¿no? Hinapin paykuna churarqanku iñiyninkuta kunanqa prueba nisqaman. Solamente la fe, ¿no? Wakincha paykuna ukupi nirqanku iminataq Jesús mana qhaliyachiwanchischu. Iminataq kayri niwanchis kunan richis sacerdotewan qhawachikamuychis. Wakincha chay hinata yuyaykurqanku. Wakincha tal vez nirqanku ama rillasunchis saku Diosmi kamachisawanchis saku risunchis iñisunchis nispa. Hinaspan paykuna purirqanku sacerdoteman. Imanaqtin porque paykunatan sacerdote declarampurqan nirqan paykunata kunanmantan leproso kapunki. Kunanmanta ripunki chaypi kawsamunki porque eres inmundo. Chay hinata pero kunan paykuna yaykurqanku kunanchu watikmanta kutisun sacerdoteman. Man wakincha nirqanku manapas qhaliyasunchu hinaspa wañunpusunchis, ¿no? Paykunan en sí churakusharqanku a la corriente de la muerte. Rimaypiqa nismanchis en peligro o en riesgo. Imanaqtin porque ishkayllan karqan decisión llaqtaq maypachachus paykuna llaqtaman haykuykuqtinku. Paykunan chayananku karqan imanispa soy leproso o inmundo. Qaparikuspan paykuna llaqtata haykunanku karqa chunkantinku. Bienmi llaqta kayta uyarispa paykuna wasinkuta wesqakapunanku karqa punkunkuta yasta wesqapusunchis amusiankun kay hina lepra unquyniyuq runakuna wesqakapusunchis pasananku kama. O bientaqmi llaqta sayarimunan karqan llapanku hinaspan kallita haykuykamuptinku paykunata ch'aqispa wañuchipunanku karqa. Nada más. Chaymi paykunaqa kasharqanku riesgo nisqapi en peligro. Bienmi allin haykuykuspa chayananku karqan sacerdoteman o bientaqmi wañupunanku karqa haykumusaspa, ¿no? Pero chaywanpas paykuna nirqanku hakurisunchis la fe, no solamente la fe. Hermanoykuna wayqaykuna panaykuna manan iñiyllachu ashwanpas paykunan churananku karqan obediencia. Paykunan kasukurunanku karqan. Paykunachus mana kasukunkuman karqan chayqa manan qhaliyayman aypankumanchu karqan. Mana. Kunan punchaymi may ashka runa nin Señor qhaliyayta quway, Señor yanapaykuway, Señor kaytan munani pero manataq Diosta kasukunkuchu. Mana kasukunkuchu Diosta, ¿no? Pero Dios quiere la obediencia. Hermanoykuna, Señor Jesucristo munan kasukunanchista. Kasukusunchis chaymi Dios haminchawasunchis. Kasukusunchis chayllan. Dios pasiminmi niqanchus kasukuwanki chayqa. Noqan qusqayki imatapas haminchasqayki. Noqapas kutichimusqayki nispa, ¿no? Chay hina sichus kaypin hermanoykuna qhawarinchik hinaqa kay chunka runakuna lepra unquyniyuq paykunan risharqanku en contra de la ley, en contra de las restricciones. Iminachu riki pandemia okurrimurqan COVID-1 hinaspan riki manan uqsinaykichu kalliman karqan llankapas chaypin soldadokuna hap'irqasunkiku kanta hinaspa detenido ripurqanki apapurqasunkiku anchihina karqan pero kay punchayqa mana yachaychu karqan ley kan haykuykamunki llaqtaman mana imanispa chayqa
ch'aqispa wañurachipusunkiku. Chay hina karqa, ¿no? Chaymi hermanuykunata kaypiqa manaya temploqa kashan llaqta cantopichu, ¿no? Jerusalenpiqa manaya temploqa kashan llaqta cantopichu. Llaqta cantomanqa ninkumanqa ratucha chayarisunchis llaqta cantollapitaq kashan templo chayqa chayarisunchis, sacerdoteman chayaykusunchis, hinaspataq kutiramusunchis. Fácil kashan chayqa, pero mana chay hinachu karqa. Temploqa karqan ya llaqta chawpipi, siempre centrado, ¿no? Chaykama haykunanku paykuna karqa, ni siquiera pasasarankupichu cantollantapaschu, ashwanpas haykunankupuni karqa ukhuman, ¿no? Hinapin ima pasan paykunan purisiarqanku nispa nin Diospa simin manan ninchu ñachus chayarqankuña temploman o chayraqchus haykuykusharqanku llaqtaman, no sé, pero maypachachus paykuna purisiarqanku hinaqtinsi cantomantas qhawaykukusqaku makinkuta chakinkuta hinaqtinsi manaña paykunapi lepra kapusqachu, manaña. Hinacha chay horas nirqanku wakinkuna, wow, qué feliz, qué felicidad, qhaliarqapunchis kay chunkantinmanta solamente huqchalla decisionta tomarqan ch'ulla runalla. Hinan nirqan kunanqa rirqusaq, kutirusaq, Diosman ayparusaqpuni minatapas, payman nuqa qomusaq graciasta qomusaq. Hinan pay rirqan saltaykukuspa gloria a Dios, kunanmi qhali kani Diosta yupaychaspa pay rirqan feliz. Pero es con runakunañataqsi qhaliyaruspanku imata ruwasqaku, wakin nirqanku, wow, qhali karqapuni, kunancha kutisaq qusayman risaq, warmiyman chayarqusaq. Kay tukuy unay mana paywan tupanichu. Kay tukuy unay paymanta karupi kani. Kunanqa p'itay chinkayqa kapusaq, kusikuymanta chinkayqa kapurqanku. Wakincha nirqanku, wow, wawaykunari minachakunankamaqa llapanku. Porque paykuna kasharqanku huk tiempo karupi familiankumanta. Pero kaykaman hermanuykuna, manan paykuna ruwarqankuchu ni declaración de ser limpio, porque paykunan en sí maypachachus qhaliyaspaqa purinankun karqan sacerdoteman hinaspan sacerdote nimunan paykunata karqan qhalin kanki. Pero chaymi hermanuykuna demorarqan como 16 días, chunka suqtayuq punchaymi demorarqan. Sacerdote ruwanan karqan huk ceremonia nisqata paykunata ninanpaq kunanqa limpuymi kapunkichis ninanpaq, chaymi pasanan karqan 8 días. Chaymantapas mana chayllapaschu, porque paykuna hayk'awnaycha kasharqanku lepra unquñuq paykunapin karqan yasta sunqankupas kaykamaña, chuqchankupas maykamacha, ya mana paykuna ni bañakurqankupaschu, heridankutapas paykuna llagankutapas rumikunawan ima rashkakurqanku, porque seqsirqan pasaqta, ¿no? Chay hinan chay pasallanqanantaq karqan chaypas paykuna afeitakunanku karqan allinta, bañakunankun karqan, ruwanankun karqan sacrificios, rociación de sangre, chaykunata ungimientos, ofrendatapas haywananku karqan chaykuna. Total 16 días. Pero kaypin manan 16 días mantacho kay leproso kutisian, mana Diospa simin ninchu. Pero al instante, cuando vio que se sanaban sus heridas, maypachachus pay qhawaykukurqa hinaspa limpuy karqurqa hinaspan rirqan Diosman gracias taquq. Hinaspan kay ch'ulla runalla, kay ch'ulla runalla mana nisqachu ichaqa nuqaqri, uywayri, familiayri, wawaykunari iminataq mana chayman pay rirqanchu.
ashwanpas nirqanuqaqa Dios manraq rirqusaq kutirqusaq paymanpuni graciasta qumusaq hinaspan pay rirqan saltayukuspa kusisqa Dios yupaychasqa kachun gloria a Dios kunan qhalikapuni hinaspan Señor ninchis Jesucristo ñawpaqinman chayaykurqan hinaspas pay qunquriyukuspa pampakama q'umuykurqan hinaspas nirqan Señor ninchis Jesucristota gracias qhalinkani chay hinallataqmi kunan punchaypas Diospa wasinpi ashkan hamunku qhalyayta munaspa ashkan hamunku qolqeta mashkaspa ashkan hamunku wasita mashkaspa ashkan hamunku imaymanata mashkaspa pero maypachachus Dios paykunaman qoykun chaytaqmi ichaqa pasapunku Diospa wasinmanta ahora tengo qhalyarquni kunanqa ahora me voy chay hinata kaypitaq Dios nin manachu karqankichis chunka imanaqtintaq kanri sapallaykamushanki maytaq wakin isqunnintin runakunari chaytaq kanri sapallaykiri hamunkiri maytaqri nispan Señor ninchis Jesucristo tapukurqa chay hinankunan punchay Diospa wasinpipas chunka hermanokunamanta chunka wawqipanakunamanta solamente huk o ishkayllan Diosta ninku gracias chay ishkay runallan o kinsallan ninku Diosta gracias ninku pero wakinqa ni les va ni les viene nada que ver manan ni wasinkupipas qunquchu graciasta manan mikusqankumantapas qunquchu graciasta manan viajasqankumantapas qunquchu graciasta manan Dios kawsayta paykunaman qunchaymantapas ni gracias ni llankupaschu ashwanpas mastan afanakusyanku kay pacha kaqpi chaypi ichaqa chaymi Señor ninchis Jesucristo nirqan kay ch'ulla runallata tu fe te ha salvado hermanoykuna wayqiykuna panaykuna kay ch'ulla runachan chashkirqan sanidad Dios manta mana chayllatapas kaypin nin Dios tu fe te ha salvado además chaymanta maypachachus pay qhalyasqan qhipantan Dios man gracias qoqrirqan hinaspanmi chashkillarqantaq salvación ya oqri maypiqa Dios ninchis nirqanchik qespisqan kanki chaymi manuykuna maykusan nuqanchis Diosta agradecinanchis porque Dios mi chayta munan que seamos agradecidos en todo tiempo y maña kawsaynikiman haykaña hamuchun chaypas tienes que ser agradecido Dios tan ninayki gracias nispayki kunan punchaykunaqa Diospa wasinpi iniqkun Diospa wasinman purinku hermanokuna paykunaqa manan kanchu ni llampas Diospi ari huchapin kawsaykusyanku porque lepa hermanoykuna kay punchaypiqa kaykunan punchaypas representan símbolo de pecado símbolo de inmundicia te separa de Dios chaymi kunan punchaypas runaqa huchallapin kawsashan runaqa kunan punchayqa huchapin qospashan nismanchischa kay hina iglesiapi chunka hermanokunamantan ishkillan hukllan o ishkillan kasukunku huklla o ishkillan Diosta ninku gracias Señor manan kunan punchayqa kanchu ini ninchis no hay nuqanchis yachaqananchis kanqa kaymantaqa obediencia kasukuq kayta manan imapaqpas sirvinqachu manachus Diosta kasukusunchis chayqa Diosmi niwanchis kaytan ruwanayki kaytan mana ruwanaykichu pero kunan punchayqa manan chayqa nuqanchispaqqa imapaschu manan importanciatapas churanchischu hinaspan ninchis por más que Dios yandesunqa ama ruwaychu chaypas nuqanchisqa ruwanchismi manan Diosta kasukunchischu sichus nuqanchis mana Diosta kasukusunchischu chayqa es por gusto
¿ya? Es por gusto. Chaymi kunan punche qhawarisунchis hinaqa Dios wasinpiqa manan kapunchu kasukuy. Hermano, kaytaya ruway. Hermano kaytaya ruway. Manan atimanchu. Hermano puriya manan atimanchu. Kaytaya ruwari. Peor manan jitaqa atimanchu. Manan kasunakupunchischu noqanchis purapas. Peor Dios taqa manan kasupunchischu. Ojrimaypiqa hermanoykuna manan importanciatapas Dios paqa churanchis. Ari purikuwaqmi Dios wasinta. Chunka watapas, 15 watapas, 15 chunka watapas, manatachus kan Dios ta kasukunkichayqa es por gusto que vas a la iglesia. Maypachachus kan mana kawsaynikipi rikuchinkichu, mana kawsaynikipi kanchu mosoqmanta kawsay. Mana kawsayniki t'ijrasqachu chayqa llanqan. Mashkay Dios wasinpi soqoyayña, mashkay kan estudiankiña teologiata, mash pastorña kanki, mashkay doctorado, licenciado en teología, mashkay kay pastor popular chaykunapi manatachus kan Dios ta kasukunki chayqa es por gusto. Llanqan, manan serviqpaqchu. Manataq kasukusunchischu chayri. Iminatataq purisunchisri. Chayakunan punchayqa ashka runakuna Diospa wasintarin. Maypachachus kutinpun chayqa Diospa wasinmanta kutiranpun chayqa. Kikillanmi kasyan kawsayninqa. Manan Diosman gracias ninkuchu. Manan kanchu obediencia. Manan Diosta kasukuy kanchu. Manan kanchu gracias, gratitud Diosman qoy imamantapas. Ashkankunan punchayqa manan gracias ninchischu. Manan wawanchiskunata yachachinchischu gracias neyta. Wawanchiskunaqa chaschikunmi ya. Ch'inllaparikapunku imatapas. Qoykunkichiypas ch'inlla pasapunku. Manan gracias nita yachachinchis. Chaytan yachachinanchis kanqa noqanchis. Chaymi kaypi yachachiwanchis la obediencia. Si tú no obedeces, Dios no va a hacer nada contigo. Maypachachus kan Dios ta mana kasukunkichu chayqa manan Dios imatapas ruwanqachu. Y leprosukunapi qhawarinchis. Manachus paykuna Dios ta kasukunkuman karqanas mana rinkumanchu karqan, manan qhaliyankumanchu karqan. No hayan recibido la sanidad. Y es lo mismo. Dios me kunan punchay no anchis. Que hinata kamachiwanchis. Inaspa no ganchis mana kasukunchischu. Y encima ninchis Dios. Y manajnintaj que ikuna no kapiri kausay ni pongoykuna kay hina mana khalen. Porque no te haces caso. Dios chanes un kiriki. Y matata no karuas manatajan kasukuankichu chayri. ¿No? Chay hinata. Chay hinaka no ganchis mi kasukunanchis kanka. Kasukunanchis. Manachus Dios ta kasukusunchis chayqa. Manan kawsayninchispi imapas pasanqachu. Nada. Pero kasukusunña chaypas Dioswan yakasun agradecido. Dios tanesunchis gracias nispanchis. Manataqchus chay kawsayninchispi kanqa chayqa llanqan. Llanqapaqmi. Chay hina. Entonces, hermanoykuna, nuqanchis kasukunanchis kanqa Diosta. Muchas gracias. Kutimunaykamaña. Napaykuyni llapaykispak. Qillqarimuayku. Nuqaykupas qhawarisashaqku comentarios chaykunata. Qan ari nimuaqmi manan allinchu allinmi khaynan haqaynan. Pero estaremos para escucharte. Estaremos para ver tus comentarios. Estaremos para bendecirte. Estaremos agradecidos contigo. Y estaremos saludándote en el próximo video. Napaykuyniku taperijimsaykiku kutirimsaqku hina kankunasman. Muchas gracias.